Soleil wanga. Soleil, kamaja mobali na ngai babia shoko neni. Ya na fuka mi boypodo na bina ya pena ana mofle na fuka ma. Ngama nike na ebite so na bomi mutu na kata mo kilo. Honorable sini atini la ngama convocation ke atangisa ngai. Soleil, na quartier la terre yo yebika depuis kala yo kamana. Je suis bien éduqué, mon papa m'a bien instruit. Atangisa na likamni. Honorable sini aza. Azate. Quoi de pas azate? Parce que dans le message belé ba bengi nga pa ya Willy Michel Nkodia Mboka ba benga pa excellence Nixon Botondo ba bina ngai manike makamozo ça les a bien été aloba ki teke sininda zabwe alala na fali na loba ba ndeko na nga famille moi je suis déjà famille moi je suis mais j'ai famille bien éduquée na famille na ngai sini na fali ya famille na ngai ba isa makama mabema kama be sex mama ba famille ndio na yebisi ba audio na timeli kisinjoa loko asaka ba complicité mabe depuis kala ba kolinga nga te na libala oyo ba botela bango presse babia ba kolisi mona mondeme mo akolemi be kisinjoa asiba audio na satini na ngo sindi be sinyalo ba ke kanisa ngai wanga manike yoga manike ana ebisu Boa nous banega na réseaux sociaux bon. Il n'est pas bon, c'est ni pas donc on est sur la vidéo. Comprendre? La question talent. Wanga un mot no kanga parce que conseil au pesinga be pesinga ngo. Qui est dans les réseaux sociaux aussi Vanilla bébé formidable à partir kuna na kati de Amérique aye bisinga lu na ke manike les cas mais so senga pardon même si on dit manzaka lu na ke na les cas mais pardon na ko senga pardon mais na li kam te na lo na posta carrière mon na France babia parce que na remarqué nga manike na baby si réputation mon na presse babia mo avec ta musique exacte yango na fongoli mutema na nga ba internet nyoso na gangi nga ko sa su ba loenge te na ko discipliner lo ko mama oyo ayebi ko cadrer bana na ye nga tiki carrière mon na presse babia yango nga mo senga ba pardon na ba nyoso nga na baby saki na ye onobe singa limisa ngai wanga you poso nga okese aujourd'hui bah tu t'es aussi libre wanga bon bana